Naš i vaš sljedeći gost, učesnik u emisiji Pola Rotor, poštovani gledalci, jeste student matematike Ivan Jelić, koji nam dolazi direktno iz Beograda. Ivane, dobrodošli. Hvala. Mi ćemo na neki način govoriti, do duše više vi nego ja, o jednoj novoj formi elektronskog časopisa, takozvani slobodni softver, a sve u okviru nevladine organizacije koja se bavi ovom problematikom. Pa da čujemo malo više detalja o svemu tome. Pre svega pozdrav vama i svim gledalcima Pola Rotora. Ja sam ovdje da bih predstavio elektronski časopis koji se bavi promocijom slobodnog softvera, GNU Linux i BSD operativnih sistema pod nazivom GNUzilla. GNUzilla je trenutno jedini i prvi časopis ovog karaktera u našoj zemlji, a i u regionu. Prvi broj GNUzilla je izašao u januaru 2005. godine i od tada se izdaje mesečno, tako da za nama trenutno imamo 5 brojeva GNUzille. Sama popularnost časopisa je na prilično zavidnom nivou, o čemu svedoči broj preuzimanja koji iznosi oko 11.000 ukupno za sve brojeve, s tim što je svaki broj časopisa preuzet otprilike preko 2000 puta. Sam časopis, kao što ste rekli, se izdaje u PDF formatu. Da. Za sada smo se odlučili za takvu varijantu iz prostog razloga što je to jedini način na koji mi sada možemo da objavimo časopis, mada krajnji cilj celog projekta je objavljivanje papirne verzije časopisa. Ivane, da kažemo nekoliko osnovnih tehničkih podataka, odnosno karakteristika ovog projekta. Reč je znači o elektronskoj formi časopisa, veličine oko 5 MB, međutim ima i za one druge ista ta, dakle isti taj proizvod sa otprilike 1,5 MB, kvalitet je nešto lošiji. I rekli smo da se preuzimanje vrši u toj meri u kojoj ste vi rekli oko 20.000, do sada je bilo koliko, rekao ste? 11.000 ukupno, dok svaki broj ide nešto preko 2.000 puta. A recite nam, ko sve učestvuje u izgradnji i recimo elektronsku, odnosno web prezentaciju vašeg časopisa? Pa za sada je to ekipa od nekih 10 ljudi, ako uzmemo u obzir i sve saradnike koji trenutno rade na projektu. U principu, cela ta ekipa radi sve poslove koji su vezani za časopis, od preloma, pisanja tekstova do izrade sajta, koji će vrlo brzo biti redizajniran. Tema je, koliko vidimo, Linux. Pa ne samo Linux, pošto to iziskuje određeno ograničenje, svi GNU Linux operativni sistemi, BSD operativni sistemi i sam slobodan softver u suštini. A ovdje se pominje i nevladina organizacija. U kom svojstvu? GNUzilla je jedan od projekata nevladine organizacije koja se zove Mreža za slobodan softver i koja postoji da bi promovisala slobodan softver i celu GNU ideju. Odlično, Ivane, a recite nam, imate li ideju ili nameru da ovo jednog trenutka prevedete u papirno izdanje? Pa da, to je glavni cilj celog projekta, zato bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve ljude dobre volje, organizacije, privredne subjekte koji su voljni da na bilo koji način pomognu projekat kako bi dostigli naš krajnji cilj, a to je štampana verzija časopisa. Evo, Ivane, hvala vam na današnjem učešću u emisiji. Mi ćemo se svakako sretati ovde još, jer je to što vi radite interesantno za naše gledalce, a naročito Linux kao operativni sistem koji nastupa i koga ćemo svakako malo češće i više koristiti. Dakle, vama želimo uspeha u daljem radu, a vašem časopisu šta drugo nego da što pre preraste u papirno izdanje. Hvala vam na učešću. Hvala.